Ka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee haringkat ke jingat lang buat ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hakashitarik unai wing arja arpusau kala pedlong ya ke program kan mau burom ke jingdap ndriusan senam ke jingklat na Reverend JJM Nichols Roy unong sandur jong ka kirnit bahin lani ke 6 schedule hakariti sanshar kari India haplau ke council. Hakani ke jing lang lai don lang do ba Pynïaid sing Syiem u Chief Executive Member ke Council, uba pensingan NSYM u Deputy Syiem, ki Executive Member, ki MDC uba R Sutenga, u Chairman ke JJM Nichols Roy Memorial Committee, ki Dikot na lor kiwe. Uba Pynïaid sing Syiem haba kerana ke jing lang ulaong. Baka sarkar jela kadai ban penbana syuti ban kenmau buram yo Reverend JJM Nichols Roy, berlaong ru baki pajba kimdai ban Shah Ïalam Bakla haki bakran, ba Donkam show ya ke 6 schedule ni ki District Council. Ni yo yaki Autonomous District Council habo kari India house nam kakandai spot san puan but kuma kalong nantai ngila don hadu kuma shikotali ki ADCs habo North East ni don lu ki District Council ki bahab habo ki state act jeng ki bay pat ki jalan and shikotali kini ki ADCs Kibana la penpau kidai ki ADCs ki bahab hapoka 6 schedule jong ka constitution jong di India. De kani kasmi kanong kasmi ban penpau yang kalingko sni klat jong Reverend JJM Nichols Roy kawan repusan. But lagi paidin ya ka history kat kendai spak san puan New York District Council. But tan house nam kakandai spa san pukandai la dang Bakla i Reverend JJM Nichols Roy Bakla not nakili. But hakini ki inru pusan teli kisnam lani hadu benta dan District Council. Yang ashimat kalong Shah ka jingkul ku bangai yo ban dan hangi bot sponsor ta shposnam. Dan nila dan hangi ni sasutu ki kita ki bor ki ikhtiar ki kita ka powers and function of the 6 schedule. Review pat ba ki bam ngam jeliu hakabeli 6 schedule kila bankeran bunjat bunruko kila bankentho hakibabun ki ruko ya ka 6 schedule. Henry yangi ki baktrai pat Yengi kiba ngam jeliu, yengi kiba perhat bahai kani kakam, kelade kakampa kamsan kaba I Reverend JJM Nichols Roy ila ahengi. Ka day ke bawat na imdan syo bat ni day ya ka benta ka jangi bankan ma yi. Tenaso ba Kejelang Meghalaya ba kiway pat kejelang about North East ki badani ki ADCs ki sutu bahai kata but dan shen dan kini ki kindat sni arlai sni ki don ki doctors ki don ki kiway pat ki bangampoi perhat ki bakin sutu ya ka schedule ki on badai ka state jungi kam itu no yang kajing kelak dan Reverend JJM Nichols Roy ban ada ka state holiday. Ngam dan kentin cik ban batai kata. Ka ega banga sutunat kalong ba kita ki sotu ka ega jing mentoy jong 6 schedule. Lada ki pet ya ka 6 schedule jan baro ki paragraf khamtam ka paragraf ka balai. Ka balai bor ya ki ADCs ban shinaan. Dan ia codify the practices ke jami. Kau ini kata masyuai muksa ketika marriage. Kau hadu menta ke license bangin ai ban Pynïaid ho shongkurin yiki balang bapher ni issue na kalian jami ko District Council.
Te ban ki jing Donkam kumla kedo de Syiem nganam credential keju. Naso ba la dei yangi kungajat penrio ban kendet namar tenteng dan kecing Shah Ïalam Bakla hakin isni. Bakla mi ki kentien ban ongim Donkam district council shu. Tang ban yakun ban wara amendment ru shimpor nyo kulai snan. Kat ban yo ale daka ai ke batamai ngam tip shu a parliament manu ban snap ini. Ni tentang uwe MP Lok Sabha, ni tentang Ahmad MP Lok Sabha na Meghalaya, ban uwe Raja Sabha MP. Hari India berkawai tang Lok Sabha dan Sanspa Saukusan wud ki MP. Tengah nasu kya bahagi ni kumalakaran de iba PNCM, khatam hakan ni kesenan pemerintah ni dan hapadeng kajinya kun ban penrung yang kita ki provision ki clause ki banang hampen klan shushu haka amendment jom 6 schedule. Baklan som bila omne balada kelong kabala si haka iba robot haka ni amendment jom 6 schedule. Nginang berklan ndai banang toran. Katai kedai ka jingmot ka jing temu ka jangi kani ka executive committee bak ka council ki berkawi. Ke nganam yathulut eki jenat Kiba keren hapo ka sarkar Delhi but kum convener chief convener jom paro kini ki EDCs ni sukya bha but nenta dandu ki EDCs Kiba 4 jitip Jepang JJM ni Kolsroy dari hadir Meghalaya syuti Ïalam ni kakam kilanang sutu mano de Reverend JJM ni Kolsroy. Habatin, pej bahagi ke Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Shah plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.